mene zanima da li taj nalog može da ide putem Viber poruke ili usmenog poziva samo? Dovoljno je, na primjer, da se nađemo u kafani i da na salveti napišemo, na primjer, vrsta robe, cena i tako. To je važeći ugovor. Nalogodavci ne žele da imaju skladišta rezervnih delova kod sebe. Njihova skladišta su u stvari na točkovima. Osiguranje robe u prevozu pokriva isključivo fizičko oštećenje na robi. Kako bi vi sad kao osiguravac za taj grad u autologistici, jel to pokrivate kroz CMR osiguranje ili ne? U okolini od 20-30 km svi su pričali o tome. Pa dovoljno je da je jedan u tom lancu prevarant, da taj na kraju ne izvrši nalog onako kako je originalno to trebalo da se uradi. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Protos. Pre nego najavim temu i gosta, iskoristit ću priliku da podelim nešto što je meni lično veoma važno, što me oblikuje i kao osobu i kao profesionalca. Od sada, kao posrednik i ekspert za osiguranje u logistici, obezbeđujem ne samo polise, već kompletan servis kroz organizaciju aktivnosti. To znači da u slučaju štete niste sami u papirima, rokovima, procedurama i komunikacijama sa osiguravačem. Imate potpunu podršku od prvog dana javljanja do zatvaranja štete. Ja sam tu da vam u saradnji sa vama organizujemo sve ostale aktivnosti i procedure za poslove osiguranja u vašoj kompaniji. Štete su ozbiljan stres u fiokama zaposlenih, gubitak vremena, reputacije i novca za jednu kompaniju i zbog toga će mi biti zadovoljstvo da podelim više informacija i iskustva, tako da zajedno pronađemo model koji odgovara vašem poslovanju. Zato budite slobodni da mi pišete na ana.milinovic@bib.co.rs. U ovaj posao unosim i primenjujem znanja koje sam sticala godinama. U radu sa vodećim špediterima na našem tržištu imala sam priliku da se suočim sa najrazličitijim izazovima u logistici, od kompleksnih šteta do prevara koje se ponavljaju u obrascima. I upravo to iskustvo me je motivisalo da napravim ovaj korak. A sada možemo da pređemo na najavu teme i današnjeg gosta. Ako ste ikad pomislili da prevoz robe samo pitanje logistike, vreme je da zavirimo dublje. Tamo gde se susreće odgovornost, pravila i stvarni problemi iz prakse. U ovoj epizodi razgovaramo o ključnim izazovima u CMR i kargo osiguranju, obavezama prevoznika koje čine temelj stabilnog poslovanja, složenim rizicima u transportu, kako se utvrđuju da je neki rizik ostvaren, kao i da li postoji osnov za naplatu iz osiguranja, najčešćim prevarama u osiguranju, kako nastaju, zašto se ponavljaju i kako se možemo zaštititi. Dakle, ako vas zanima kako izgleda iza kulisa industrije u kojoj je sve pitanje rizika, ova epizoda vam može biti interesantna. I da sve to ne ostane samo teorija, moj današnji gost donosi konkretne primere iz prakse koji će vas naterati da preispitate sopstvene poslovne procese. On je osoba za koju volim da kažem da je prava enciklopedija znanja. Sa više od 10 godina iskustva kao senior underwriter u Generali osiguranju, sa fokusom na drumski, avio, pomorski transport, Zoran Dimitrijević je neko ko ne samo da razume rizike, već zna kako da ih predvidi, prepozna i reši. Zdravo Zorane, dobrodošao u moj podcast i drago mi je što si odvojio vreme da napravimo ovu epizodu i da negde iznesemo, da kažem, neke konstruktivne teme, kao što sam već i najavila u vezi ovog CMR i kargo osiguranja. Tu ćemo biti fokusirani. Drago mi je što si me pozvala. Nadam se da će tema biti zanimljiva slušaocima. I također se nadam da će odgovori zatvoriti mnoga pitanja. Nadam se da neće biti nekih nedoumica, nekih dodatnih pitanja. U svakom slučaju, znam kako funkcioniše sve u praksi i nadam se da će to biti od velike pomoći slušalcima. Kako ne, ja verujem da ćemo otvoriti neke nove teme i nova pitanja generalno za razmišljanje. To mi je negde i ideja bila za ovu epizodu. Pa možda bi mogli da krenemo od toga da nam, na primjer, ispričaš kako to u praksi funkcioniše i koje su to obaveze prevoznika koje bi oni trebalo da poštuju u cilju nekog stabilnog poslovanja i na koji način oni posle mogu da ostvaruju svoje obaveze i tako dalje. Eto, možda od toga da krenemo, koje su to neke, da kažem, neke
ključne stvari koje oni treba da poštuju, ti propisi u toku tog prevoza robe, utovari, istovari, gde bi oni prosto omogućili stabilno poslovanje firme? Pa to je dobro pitanje svakako. Za ovih 10-15 godina koliko radim u osiguranju, shvatio sam postoji, da kažem, neki 10 tačaka koje su bolne, koje su kritične za same prevoznike, naravno i za nas osiguravače, zato što se susrećemo sa velikim problemom nepoznavanja propisa, nepoznavanjem obaveza iz samog ugovora o prevozu, nepoznavanje obaveza iz CMR osiguranja, znači šta raditi pre preuzimanja robe na prevoz, tokom prevoza i nakon prevoza, odnosno kad se desi šteta, koje su obaveze samog prevoznika. Ali ovo je, da kažem, nekoliko aspekata na koje bih skrenuo pažnju. Prvi od njih jeste pisani nalog. Znači, za svaki ugovor o prevozu vrlo je bitno da postoji pisani nalog gde će se videti šta su čija prava i obaveze iz tog naloga. Svaki nalog, naravno, sadrži koja je vrsta robe, koja je težina, onda, na primjer, sadrži penale, odnosno ugovorne kazne, na primjer. Onda sadrži koliko košta prevoz, odnosno vozarina, sadrži koje su posljedice, na primjer, ukoliko se prevoznik ne pojavi na utovaru. Znači, što kompletni nalog sa što više detalja da bi se sutra sprečile bilo kakve, da kažem, prepirke oko toga šta su čije obaveze bile i šta je ugovoreno. Baš smo u prethodnoj epizodi, baš smo prolazili detaljnije šta sve treba da sadrži nalog za transport. Međutim, mene zanima da li taj nalog može da ide putem Viber poruke ili usmenog poziva samo, da se samo nalože idi tu i tu na utovar, istovar. Da li se to može računati sutra? Ili preko Viber poruke, pošto je poznato da se prevoznici dosta prepisuju preko, da kažem, Viber mreže. To je zanimljivo pitanje, zato što ljudi misle da je ugovor uvek nešto što je sklopljeno u pisanom obliku, a nalog to svakako jeste. Naprimjer, nalog kad se pošalje mailom i ide povratni mail da se prihvata taj nalog, znači da je ugovor sklopljen. Međutim, da bi postojao ugovor, ne mora da bude u pisanom obliku. Ugovor o prevozu je konsensualan ugovor, što znači da se sklapa slobodnom voljom ugovornih strana. Znači, dovoljno je, na primjer, da se nađemo u kafani i da na salveti napišemo, na primjer, vrsta robe, cena i tako. To je važeći ugovor. Možemo usmeno da kažemo, ajde pošalji kamion, potreban mi je, ti kažeš, na primjer, kolika je cena i to je isto ugovor. Samo što takvi ugovori koji su usmeno sklopljeni, vrlo je teško posle dokazivati šta je tu ugovoreno, šta su čije, koje kakve obaveze preuzeo. Morao bi da postoji snimak, mislim, takvog razgovora, na primjer, što je u praksi problematično, ali svakako i Viber poruke, mailovi, bilo kakva komunikacija na tu temu gde postoji saglasnost volja ugovornih strana, to je sklopljen ugovor i sve to važi. Ali, opet kažemo da su ogromne opasnosti takvog načina komunikacije, a posledice mogu da budu nesagledive, znači, za budućnost samog prevoznika. Znači, zato što obično, u najvećem broju slučajeva, prevaranti se i služe time. Znači da komunikaciju sa nekih kanala poput zvaničnih mailova prebace, na primjer, neki drugi mail ili se jave preko Vibera i tako dalje. I onda, naravno, onaj ko nije toliko, da kažem, iskusan, on može da prihvati takav nalog, da preda robu posle prevozniku, odnosno prevarantu, koji se pretvara da je pravi prevoznik i takva roba obično biva izgubljena. Zato je vrlo bitna komunikacija preko zvaničnih mailova i naravno, ako budemo imali vremena posle, da vidimo te neke metode kako se vrši provjera
ti prevoznici. Tako je, ali opet to je samo kad govorimo o nalogu za transport. Dobro, ajde, okej, tu jesu instrukcije vezano za ovo dokazivanje i za Viber, ovo što pišemo. Zato što u praksi sam primetila, pošto su vozači ti od kojih se zapravo dobiju informacije kad stiže, gde stiže i tako dalje, kad su neke situacije na licu mesta, o njima je u suštini jedino sredstvo komunikacije Viber i u tom smislu sam pitala koliko to može da bude komplikacija sutra ukoliko bi došlo do naplate štete, na primjer, po CMR osiguranju i tako dalje, a treba dokazati šta je tačno stajalo u nalogu za transport. Pa vozači u suštini moraju da komuniciraju isključivo sa svojim dispečerom. Dispečer je taj koji vodi komunikaciju sa strankama, odnosno sa pošiljavacima, nalogodavcima. Vozač s tim ne sme ništa da ima. Znači, vozač treba da sluša instrukcije isključivo onoga iz svoje firme. Znači, to je vrlo bitno zato što vozači moraju da budu obučeni. Znači, ko sme da im daje instrukcije da se roba istovari, na primjer, na drugom mestu, onda moraju da budu obučeni kome smeju da predaju robu kada dođu na mesto istovara. A papire? Mislim, papire za robu. Moraju naravno da budu upoznati kako izgledaju, kako osnovna dokumentacija transportna izgleda i moraju da znaju koja im je dokumentacija predata prilikom preuzimanja robe, jer istu tu dokumentaciju moraju kasnije da predaju zbog carine ili zbog I posle na istovaru, jel? Da, na istovaru, da. Zato je vrlo bitno da vozači budu maksimalno obučeni, da im se ne poddilazi, da im se ne oprašta, nego prosto zato što vozači su ti koji su na licu mesta i oni faktički drže sudbinu firme u svojim rukama. Znači, nije to gazda, nije to dispečer. Vozači su ti koji suštinski drže sudbinu prevoznika svog poslodavca. Zato treba biti prema vozačima, znači moraju da budu obučeni, ali s druge strane ne treba ih ni mnogo, što se kaže... Driblati. Jest, zato što s obzirom postoji nedostatak vozača, oni vrlo lako mogu da napuste firmu i da odu u drugu firmu. Imali smo slučajeve da, na primjer, vozač ostavi kamion sa robom zato što je ljut na svog poslodavca. To je isto posao opasno. Gde ostavi? Samo ostavi tako i oda? Zato što nije istovaren na vreme ili... Pa ili mu nije nešto isplaćeno ili se posvađao, na primjer. To je, da kažem, karakteristično za manje firme, dok veći sistemi, Susretala sam se i ja sa, ako mogu tako da kažem, delikventnim ponašanjima vozača na istovarima kada prosto kasni istovari, onda oni verovatno zbog toga mogu da ostanu i vikenda, noće i da kasne vamo i tamo i onda verovatno zato, ali da, često puta imaju neke tako poteze. Koji su to još propisi koje oni treba da poštuju? Šta je nešto što on... Pa, mislim, okej, postoje propisi, ali ove neke stvari, na primjer, poput tehničke ispravnosti vozila. Znači, vozila moraju da budu savršeno tehničkom, ispravnom, da kažem, stanju, zato što po CMR konvenciji prevoznik se ne može osloboditi zato što je vozilo bilo u lošem stanju ili mu nešto fali. Na primjer, ako se pokvari hladnjača, to nije razlog da se, na primjer, prevoznik oslobodi od odgovornosti. Na primjer, ako pukne guma, i to isto nije razlog. Znači, vozilo prosto mora da bude savršeno. Da bi postojala mogućnost da se prevoznik oslobodi odgovornosti. Naravno, sutra prevoznik, kad dođe neka stvar do suda, mora da ima evidenciju o svemu tome. Znači, mora da postoje procedure u firmi i naravno vozač mora ili šef voznog parka da ubeleži za to i to vozilo, kao neki dnevnik. Je vršena tada i tada inspekcija, jer ako to ne posjeduje, onda bilo kakve, da kažem, jednostrane izjave na sudu neće piti vodu. Mora da dokaže. Onda još jedan, da kažem, rizik ili, da kažem, okolnost jeste CMR tovarni list. CMR tovarni list nije ugovor o prevozu, to moramo da budemo jasni od samog starta, zato što ugovor o prevozu je nalog taj koji
je između pošiljaoca koji je ugovorna strana sa prevoznikom, dok CMR tovarni list je samo dokaz o postojanju tog ugovora, o uslovima prevoza, na primjer, dokaz da je, na primjer, prevoznik preuzeo robu, dokaz da je prevoznik predao robu primaocu, naravno ako je sve potpisano. Jer to je jedini način, potpisi svih strana, znači pošiljaoca kao ugovorne strane, prevoznika i naravno na kraju primaoca, to je, da kažem, jedini validni dokument i sutra dokaz na sudu. Naravno, može da se dokazuje i na drugi način, može snimcima kamera, može izjavama svedoka, pošto i naš sud dozvoljava takav način dokazivanja, ali prosto potpisan CMR tovarni list od strane primaoca je sutra dokaz, ali čist, da kažem. CMR tovarni list je sutra dokaz prevozniku da može i da naplati vozarinu od svog nalogodavca, jer nalogodavci obično isplaćuju vozarinu prevoznicima samo kad imaju čisto... Kad je izvršen prevoz. Kad je izvršen prevoz, ali bez štete. Da, bez šteta. Jer ako postoji šteta, obično pošiljaoci, odnosno nalogodavci, zadržavaju nekoliko vozarina i posle se prebijaju sa prevoznicima za štetu. Za štetu, da. Ali to je neispravno. Mislim, te kompanije koje tako rade, one u svojim finansijskim izveštajima imaju netačne podatke. Jer onda oni tu zapravo ne mogu da razaznaju šta je zaista otišlo na štetu, koji iznos je potrošen na taj deo, a koji iznosi su neki drugi gubici ili dobici. Pa slažem se, ali prevoznici iz komercijalnih razloga to Jedino su tako u mogućnosti. Pa dobro, ali čemu im služe njihove CMR polise? Jer razumem to umanjivanje faktura ako ne postoji osiguranje ili ako su neke manje štete, pa da sad ne komplikujemo oko prijave i to, ali poenta svega jeste to CMR osiguranje zapravo. Pa da, ali utvrđivanje same štete od strane osiguravača je, da kažem, dug proces. To ti najbolje znaš. Da. Mislim, znamo svi koji radimo osiguranje. Ali prevozniku trebaju pare odmah da bi održavao vozni park, da bi isplaćivao plate i tako dalje. Znači, vrlo je to problematično. S druge strane, on ne želi da izgubi svog klijenta, ne želi da izgubi svog nalogodavca. I onda plaća iz svog džepa, čekajući da mu osiguranje plati. Ako mu osiguranje ne plati, onda obično se to završi na sudu, a procesi su dugotrajni, traju po nekoliko godina. Evo sad mi imamo i proces koji od pre 7 ili 8 godina. Znači, javio nam se osiguranik koji je izgubio na sud. Sad, naravno, vjerojatno ćemo se pozvati na zastaru, ali hoću da kažem da postoje, znači, takvi slučajevi gde prevoznici sami angažuju advokata, uopšte ne obaveste osiguravača, vode proces. Znači, ne žele da se osiguravač uopšte umeša i onda tek kad se dobije pravosnažna presuda, onda budemo obavešteni. Da, ja sam već imala priliku jednu takvu baš sam presudu gledala gdje on samo angažava advokata i ta presuda se onako i loše završila, ako mene lično pitaš, odnosno nije primenjen SDR protokol, ali njegovo osiguranje nije uopšte bilo uključeno odmah, nego baš to na kraju. A ovo sad što imate pre 7-8 godina, osiguranik se javio da je dobio, pa dobro, to jeste zastaralo, mislim, to i nema poente. Pa da, kao ugovor o osiguranju, da, sad sama CMR konvencija po odgovornosti prevoznika, to je sad, da kažem, malo škakljivo pitanje, pošto imamo i takve slučajeve gde, znači, ipak svi u lancu moraju da znaju po kojim propisima funkcionišu. Znači, CMR konvencija je Biblija za sve. I znači, svi moraju to da poznaju, koji su rokovi zastare, kako se ta zastara prekida, kako se ta zastara nastavlja i tako dalje, da bi sutra mogla šteta da se naplati. A to, na primjer, advokati koji su u transportnom pravu, oni to vrlo dobro znaju i moja bi, ajde da kažem, preporuka za prevoznike inače bila da ne čekaju dugo, da ne čekaju, znači, sud, nego da odmah u startu, ukoliko vide da je nešto, da neće doći do naplate ili da je veliko odugovlačenje, da angažuju advokata, ali advokata koji je iz
transportnog prava, jer imamo problem isto u našoj zemlji zato što i dosta sudija nije u transportnom pravu i to je veliki problem. To je još jedan, da kažem, aspekt zašto sve sporeve iz odgovornosti prevoznika, odnosno šta god nastane iz ugovora o prevozu, treba rješavati mirno. Znači, u saradnji obe strane pošiljaoca i prevoznika i naravno osiguravača koji zastupa interese samog prevoznika. I naravno, najbolje rješenje bi bilo da svako odstupi od svojih maksimalističkih, da se tako izrazim, potraživanja. Znači da svako od nečega odustane i da se, neću kažem nađemo na sredini, ali negdje... Pa nekim medijacijom nekom da se to reši u interesu obeju strana, tako je. To je svako bolje nego uvoditi advokate i završiti na sudu. Svakako bolje nego završiti na sudu, da je ipak sudije, koliko sam primetio, uvek će tražiti mišljenje sudskih veštaka, a opet pitanje je koliko su i sudski veštaci, da kažem, izdrilovani da to... Slažem se, kad šteta ode na sud, u suštini ne znaš kako će da se završi, to je više stvar neke sudske prakse. Moram isto, kad su se već dotakli prevara i tako dalje, moram istaći još jedan vrlo veliki rizik za naše prevoznike, to je podugovaranje prevoza, jer džaba nama sve da imamo savršenu kompaniju, znači koja ima sve procedure, gde svi sve poštuju, gde imamo vozače koji, da kažem, slušaju, odnosno obučeni su, ne prave nikakve probleme. Kad dođemo, na primjer, u situaciju gde nemamo kapaciteta da izvršimo prevoz, ali smo ipak prihvatili nalog, na primjer, možda nam je stalni klijent, pa ne možemo da odbijemo taj nalog, nego ga prosto prihvatimo i onda taj prevoz podugovorimo, odnosno taj nalog prosledimo dalje. I angažujemo podprevoznika, a taj podprevoznik je, na primjer, neki prevoznik koga prvi put vidimo, s kojim prvi put sarađujemo i takav podprevoznik može da uništi prevozničku firmu. Znači, svojim ponašanjem i reputaciju. Znači, mi gradimo reputaciju sve vreme, kažemo da smo dobri, da smo najbolji na tržištu, da bi jednim potezom, angažovanjem nekog prevoznika koji nema reputaciju, koji možda ima falsifikovano CMR osiguranje, doveli svoju firmu pred bankrot, zato što prema CMR konvenciji, prema lokalnim zakonima, prevoznik odgovara ne samo za svoje zaposlene, među koje spada naravno i vozač, nego odgovara i za sva ostala lica kojima se služe u izvršenju prevoza. A ta lica mogu da budu prevoznici, u ovom slučaju da kažem podvozari, mogu da budu skladištari, na primjer, mogu da budu i ostale lice, neki veštaci ili mogu da budu špediteri. Znači, bilo koje lice koje mi koristimo da bismo ugovor o prevozu izvršili. Ako je to lice loše obavi prevoz, loše obavi svoj zadatak, mi ne možemo da se pozovemo da kažemo izvinite, mi odgovaramo samo za njegov izbor, do sad nije bilo problema sa njim. Ne, znači mi odgovaramo za sve što on uradi, a posle možemo da se regresiramo od njega. Znači, jer nalogodavca... Od koga? Od tog lica koje je načinilo štetu, jer... Ali kako da se regresirate? To može samo ukoliko se ustanovi da je on stvarno odgovoran. Naravno, ali suštinski ako postoji odgovornost, ako pričamo na primjer o prevozu i o podugovaranju, po CMR konvenciji, znači po članu 3, prevoznik odgovara, kao što sam rekao, za sve ispod njega. Može da se oformi ceo lanac, znači tih podprevoznika, može da bude njih 4-5 još u tom lancu. Da, oni prebacuju jedni sa drugim. Znači, ako ja prodam nalog za 1000, ovaj će proda za 900, ovaj naredni za 800, pa šta, i da dođe do onog na kraju koji proda nalog za razliku od 10 evra. Ali možemo samo misliti kakav je taj prevoznik koji radi za 10 evra. I to je, da kažem, veliki problem zato što ljudi misle, odnosno prevoznici misle da ako su taj nalog prosledili dalje, da oni
ne odgovaraju, misle da je dovoljna CMR polisa tog izvršnog prevoznika i da će se uvek naplatiti po toj polisi. Međutim, opet dolazimo do još jedne tačke rizika poslovanja prevoznika, to je osiguranje odgovornosti prevoznika. Znači, CMR osiguranje popularno. Znači, svaki izvršni prevoznik mora da ima CMR osiguranje, ali pored njih CMR osiguranje moraju da imaju i njihovi nalogodavci ako su ugovorni prevoznici. Znači, taj prevoznik koji dalje, znači koji podugovara prevoz, znači dalje nalog prenosi ga, on je odgovoran po CMR konvenciji. I to je veliki problem zato što, na primjer, postoje firme koje imaju šifru poslovanja kao špediter, ali oni zaključuju suštinski ugovore o prevozu. Znači, nije odlučujuće da li je njegova šifra delatnosti drumski prevoz tereta ili je špedicija. Bitno je kakve je on obaveze preuzeo iz tog ugovora. Ako je preuzeo obaveze prevoznika, onda odgovara po CMR konvenciji i on, znači ako nema polisu, on svoju sudbinu stavlja u ruke CMR osiguranja izvršnog prevoznika kome je poverio. Onda možda ćemo da kažemo, posle se još vraćati i zbog prevara i zbog svega na tu temu. Još jedan aspekt gde sam primetio da postoji ogroman rizik, to je prilikom prevoza robe visoke vrednosti, prilikom prevoza hladnjača i prilikom zakašnjenja, na primjer. To zakašnjenje je vrlo specifičan rizik zato što, pogotovo, na primjer, prilikom prevoza delova za automobilsku industriju, jer nalogodavci ne žele da imaju skladišta rezervnih delova kod sebe. Njihova skladišta su u stvari na točkovima, znači njihova skladišta su na drumu. I oni prosto žele da ti prevoznici na vreme prevezu tu robu, tačno određeni dan, tačno određeni sat. I zato kad se ugovori vreme dolaska kamiona na istovar, to mora da bude tačno to vreme, jer ako prevoznik ne dođe to vreme, postoji zakašnjenje. Kad postoji zakašnjenje, nastaje šteta. Tako je, posebno kod tih autoindustrija, ali to je stanje proizvodnje. I to smo baš spominjali i u prethodnoj epizodi, ali kod tog dela upravo to, kad je u pitanju stanje proizvodnje. To me zanima kako se utvrđuje da je nastao taj rizik zakašnjenja i kako se on na kraju, kako se određuje kolika je naknada za osiguranje, na primjer ukoliko taj neko ima polisu osiguranja, kako se to zakašnjenje uopšte utvrđuje i kako se likvidira šteta, mislim, kako se određuje kolika je to šteta. Jel postoje neka ograničenja, ima ono ograničenje član 19 u CMR konvencije? Da. Pa, na primjer, kod zakašnjenja, lako je dokazati činjenicu zakašnjenja. Na primjer, ako postoji ugovoreni termin kad prevoznik treba se pojavi na istovaru. Ukoliko ne postoji tako nešto, onda se uzima vreme koje je potrebno, da kažem, brižljivom prevozniku da preveze tu robu. Znači, uzimajući u obzir okolnosti samog prevoza, rutu, gužve na granicama i tako dalje. Znači, sama činjenica zakašnjenja nije dovoljna da bi se šteta isplatila, odnosno da bi postojala odgovornost prevoznika i posljedično da bi postojala obaveza osiguravača da isplati tu štetu. Znači, šteta mora da nastane. Ko tu štetu dokazuje? Dokazuje primalac obično. Primalac to dokazuje tako što će da podnese, na primjer, račune. Ako je u pitanju neka specifična roba, na primjer, pa je morao da angažuje dodatne radnike, na primjer, istovar krana, na primjer, istovar kranom, onda rad vikendom. Šta može da dokaže? Može da dokaže ugovorne kazne koje on imao iz nekog ugovora koji je sklopio sa nekim svojim klijentom. To je isto, pošto je u pitanju čisto finansijska šteta, a štete zbog zakašnjenja su uvek čisto finansijske štete. Znači, to su štete koje se javljaju kada nema štete na robi, ali imalac prava trpi određene troškove.
znači već sam rekao... To je za stanje proizvodnje u stvari karakteristično. Ono što je vrlo bitno, to je da svaka konvencija, znači nezavisno da li je CMR, da li je konvencija koja reguliše železnički prevoz ili brodski avioprevoz, znači postoje ograničenja što se tiče zakašnjenja. Konkretno u CMR konvenciji postoji ograničenje u iznosu od 1 vozarine. Sad, neko ko je iz autoindustrije i kome trebaju ti delovi, on će reći pa to je malo. Znači, to je, ako kažemo onda je vozarina bila 2 ili 3 hiljade evra, zastoj može da dovede do nekoliko desetina hiljada evra štete, on će svakako reći da je malo. Ali tada kad je pisana CMR konvencija, to je 56. godina, oni su želeli, s obzirom da je prevoznik odgovara objektivno, znači bez krivice, oni su želeli da upravo te štete koje su dalje ograniče na neki iznos, u ovom slučaju na iznos 1 vozarine. Jer šta je suštinska obaveza prevoznika? Njegova je obaveza da preveze robu u zdravom stanju, da je preda u zdravom stanju. A sve te, da kažem, posljedične štete koje nastanu ili zato što je roba oštećena ili zato što je roba zakasnela, te štete mogu da pogode vrlo jako prevoznika i zato su želeli da te štete budu ograničene. Možda je 1 vozarina tada bila dovoljna, slažem se da sada nije dovoljna, ali isto moram da skrenem pažnju prevoznicima i ne samo njima, nego i primaocima, da kod zakašnjenja prema CMR konvenciji, znači, ali pričamo o zakašnjenju na istovar, ne mogu da postoje ugovorne kazne. Zašto? Zato što prema članu 41 CMR konvencije ugovorne kazne za stvari koje su uređene CMR konvencijom su ništavne. Ne znači da je ceo ugovor ništavan, nego samo, na primjer, ako se kaže ugovorna kazna zato što je prevoznik zakasnio je 10.000 evra. Bez obaveze da dokazujem kakva mi je šteta nastala. Jer ugovorna kazna u suštini treba da disciplinuje onoga kome je, da kažem, namenjen, u ovom slučaju, da kažem, prevoznika. I sve, da kažem, van onoga što CMR konvencija uređuje, to nije dozvoljeno. Međutim, CMR konvencija, iako ja to nisam vidio nikad u praksi, dozvoljava, na primjer, član 26, dozvoljava ogovaranje posebnog interesa u isporuci. To se u tovarnom listu, pretpostavljam, definiše. Da, mora da se napiše u tovarnom listu, mora da stoji i u nalogu i u CMR tovarnom listu i mora da se plati dodatna vozarina. Premija? Ne, vozarina. Znači, prevoznik kad primi, da kažem, takav nalog, on će reći, aha, ovo te dodatno košta 1.000 evra na ovu vozarinu koju smo dogovorili i to bi... A kako će prevoznik to dalje da... On to treba da proširi kao pokriće. Član 26 ne može da proširi, zato što, možda ćemo i pričati posle o tome, zato što kod nas ne postoji takav proizvod koji pokriva, na primjer, kod osiguranja robe u prevozu čisto finansijske štete, ni čisto posljedične štete, jer osiguranje robe u prevozu pokriva isključivo fizičko oštećenje na robi. Tako da prevoznik ostaje sam sa sobom i mora da snosi štetne posljedice ukoliko pristane, znači, na taj član 26, da snosi, ali da snosi, na primjer, štetu koja je veća od te vozarine. Znači da on to zapravo preuzima na sebe. Preuzima na sebe da iz svog džepa sutra plati. Jel to nema kod vas kao u Generali ili nema uopšte na tržištu tamo mogućnosti? Ne, postoji u Srbiji na tržištu osiguranja i to je, da kažem, veliki problem zato što prvo ne postoji proizvod, prevoznik se izlaže ogromnom riziku da će morati iz svog džepa da plati, ali opet šta je dobro za prevoznika u tom slučaju, teret dokazivanja je i dalje na primaocu koliku je štetu pretrpeo. On može samo da poveća i da kaže, ok, nije 1 vozarina, nije, ne znam, 2.000 evra, nego je povećavamo poseban interes na pošiljci na 20.000 ili na 100.000 evra. Ali
CMR konvencija znači kaže ne smije da se prebacuje teret dokazivanja s jedne strane na drugu, što znači da primalac mora da dokaže koliko je štetu stvarno pretrpio. S tim što će u onom prvom slučaju, kad to nije ugovoreno, moći da naplati samo 2000, a u ovom drugom će moći naplati, na primjer, 100.000 ako je to bilo. Ali, ajde kad smo... samo još jedna stvar. CMR konvencija uređuje zakašnjenje na istovar, ali šta ćemo sa zakašnjenjem na utovar? Ako se prevoznik pojavi sa zakašnjenjem na utovar, kasni 3 sata, pa onda mora stane u red, na primjer, i kažu mu ne možeš sad da utovariš, dođi sutra ili dođi, stani na kraju reda, doćeš na red za 5 sati, na primjer. Šta onda? Onda takva šteta je neograničena. I svakako nalogodavac, odnosno to je obično pošiljac koji trpi tu štetu, on mora da dokaže naravno kolika je šteta, opet zastoj, neki angažovanje radnika, neke ugovorne kazne koje on možda mora da plati, znači sve je da kažem ista priča s tim što je ta šteta neograničena. Pa bila 1000 eura, bila 100.000, prevoznik to mora da plati. I takva šteta nije naravno pokrivena CMR osiguranje. To je isključenje. Ali ajde kad smo kod tih proširenja po 26. članu, zanima me vezano za onaj deo proširenja za SDR. To imamo i u praksi da prevoznik može da proširi kod osiguravača ukoliko ima takav zahtjev klijenta. Ja sam to vidjela u praksi, to se dešava. Da klijenti sve češće zahtevaju proširenje njegove odgovornosti tipa na 20 ili 40 SDR-a. Ali moram da te ispravim zato što u pitanju je član 24. Konkretno, znači, pošto su ugovori o prevozu, obično su pojedinačni ugovori, znači zavisi od slučaja do slučaja. Ako postoji takav slučaj da se od prevoznika zahteva veća odgovornost u odnosu na 8,33 ili SDR-a ili 10 evra po kilogramu, prevoznik može na to da pristane. Koje mu je rešenje? On može od osiguravača da kaže ajde proširi mi CMR polisu na član 24 za ovaj konkretan slučaj. Neki osiguravači, i mi smo ranije, ali to ne radimo, celu polisu proširimo i kažemo ok, evo za godinu dana, kad god ugovoriš član 24, tebi će to biti pokriveno. I treća opcija koju ja, da kažem, preferiram, to je sklapanje osiguranja robe u prevozu, gde je prevoznik ugovarač osiguranja, a vlasnik robe ili nalogodavac, nadam se da su ista lica, da je osiguranik. I, na primjer, prevoznik plati vrlo malu premiju koja se kreće, na primjer, od 20 do 50 evra. Taj trošak prebaci posle na vozarinu i onda je on miran i znaće sutra ako se desi šteta da neće biti ograničenja po kilogramu, nego do onoliko koliko roba zaista vredi. Jasno, nego ovo obično kad su neki veći poslovi u pitanju, često klijenti to traže, čisto eto kao da se na neki način osiguraju, ali da, slažem se da je onda u tom slučaju mnogo bolje uraditi cargo osiguranje. Samo je pitanje koliko se na tim velikim poslovima jednom prevozniku isplati da uradi cargo osiguranja. Radi cargo osiguranje za svaku turu, na primjer ako je u pitanju tenderski posao, to jedino nisam sigurna, mislim to bi trebalo zapravo proveriti. Ali... Pa moglo bi, na primjer, da se uradi godišnja polisa ili koliko traje taj tender, pa ako se zna da će biti 20 tura, onda za tih 20 tura da se... Tu bi trebalo zapravo napraviti analizu šta mu je jeftinije, da li da uradi proširenje po SDR-u ili da, s tim što to je, proširenje po SDR-u nije zahvalno i time što ne znam kako vi kad pružate to pokriće, ali generalno moraš da to napomeneš na tovarnom listu pre same otpreme. Pa CMR konvencija kaže koji uslovi moraju da budu ispunjeni. I mora, kaže, posebno da se plati, ali šta znači to? Da li to znači da moram 2 fakture ili na fakturi da posebno iskažem ili... Hoću samo da kažem da je sudska praksa tu vrlo raznolika i neki sud možda u Nemačkoj bi drugačije, možda prema tom sudu i ne mora da stoji na CMR tovarnom listu takva, nego je dovoljno u nalogu za prevoz, na primjer. To je nezgodno što se dosta razlikuje naša sudska praksa ovde i čak mnoge stvari koje imamo mogućnost da radimo po uslovima i po zakonu, ne znamo uopšte kako se primenjuju generalno u praksi. Pa evo, na primjer, CMR konvencija izričito kaže da takvi posebni unosi, oni su
konstitutivni, znači moraju da se nađu na CMR tovarnom listu da bi bili važeći. Ali, ajde, na primjer, pogledajmo kod prevoza automobila, šta kaže CMR konvencija, odnosno prevoz otvorenim vozilom. I tu CMR konvencija kaže da mora da bude unesena posebna primjedba u CMR tovarnom listu da se prevoz vrši otvorenim vozilom. Ja nisam... Nikad nisam vidjela. Znači, nikad nismo vidjeli tu Pa dobro, ali to zato osiguravači u svojim uslovima definišu, nisam sigurna kako je kod vas vezano za loše popunjen tovarni list i to postoji pravo da se odbije šteta. Ali opet... Ali ni to nisam vidjela u praksi. To, ja mislim, postoji isključenje i kod nas, ali postavlja se pitanje šta znači loš popunjen tovarni list. Pa u pogrešnu rubriku ili izostanak nekih podataka ili eto. Jer ako pođemo od one činjenice što smo napred naveli, da je CMR samo dokaz o ugovoru, znači na CMR-u može nešto da stoji i ne mora, osim onih stvari koje je CMR konvencija propisala izričito da moraju da stoje, ali svakako, ovo, na primjer, kod prevoza automobila, to je vrlo velika dilema. Kad bi se, na primjer, sutra pošiljalac pozvao, na primjer, i rekao na tu odredbu i rekao, pošto ne postoji ta odredba na CMR tovarnom listu, da je ugovoren prevoz otvorenim vozilom, da kaže, prevozniče, ti ćeš sad meni da odgovaraš za štete, na primjer, od grada, od kamenčića koji su oštetili vozila, nismo ugovorili. Ali opet se ide, da kažem, prećutno, svi su složeni da se prevozi otvorenim vozilima. A zašto je to urađeno tako? Zato što pošiljac mora da snosi rizike prevoza otvorenim vozilom, jer to sve ide njemu u korist. Niži su troškovi, pa zamisli sad, na primjer, kad bi svaki onaj automobil koji ide autovozom prevozili zatvorenim vozilom. Znači, morali bi da angažujemo 5-6 šlepera za ono što može da stane, na primjer, na jedan šleper. Onda veliki su rizici od oštećenja, jer sasvim je normalno kad je vozilo otvoreno da dođe do oštećenja vozila. Kamenčić odskoči, ošteti šofer šajbnu, na primjer. To su, da kažem, veliki problemi. Onda, na primjer, šta je sa gradom? Da li je prevoznik odgovoran ukoliko vozi vozila, otvorenim vozilom i dođe, na primjer, do grada? Primjer, šta bi ti To je viša sila, mislim, to možda bude viša sila, ali znaš šta? Za taj grad ja sam ranijih godina radili smo pokriće da bude pokriveno i da to osiguravač na neki način prihvati, ali nisam sigurna, jer to ti isto i kada vozilo prolazi kroz olujna područja, kad su one velike oluje, to se smatra višom silom. To nije odgovornost prevoznika faktički, grad, oluje i to. Ali ako bih ne mora da bude. Ako bih ja, na primjer, postavio pitanje, sad, da li je takva oluja ili grad mogla da se predvidi, na primjer, da si slušao vremensku prognozu i da si mogla da predvidiš, na primjer, to jest mogao si da čuje, jer tvoja je obaveza kao profesionalca da se informišeš kakvi su vremenski uslovi, gde su gužve, gde možeš da parkiraš, na primjer, i da ti se desi da prođeš kroz grad. Sutra bi sud onda odlučivao da li je taj grad u stvari viša sila ili je nešto što je prevoznik posvećivanjem dužne pažnje mogao da predvidi. Ako je mogao da predvidi, onda je odgovoran. A ako nije mogao da predvidi, znači nastalo je samo od sebe. Jer viša sila zahteva ta neka, da kažem, 3 elementa, 2 posjeduje CMR konvencija i taj treći element je, kako to ova profesorka iz Hrvatske rekla, izvanjskost, odnosno nešto što je van pogona prevoznika, ali šta bi potpalo pod višu silu, da bi to bio meteor koji je pao ili se obrušio most ili tunel. Da li je, na primjer, razbojnička krađa viša sila? Znači, u današnje vreme i po praksi sudova to nije viša sila, zato što prevoznici moraju da računaju na krađu, na razbojništvo, na sve ono što se desi i ono što je moglo u suštini da se promeni možda nekim boljim planiranjem, izborom druge rute. Znači, u konkretnom slučaju, kad konkretan slučaj dođe pred sud, znači tu se gleda 1000 aspekata i jedna činjenica je dovoljna da promeni odluku suda. Dobro, ali mene sad više, ja se više fokusiram na onaj deo dok ne dođemo do suda, pošto nešto nisam ljubitelj sudova, ali mene zanima kako bi vi
sad kao osiguravač za taj grad u autologistici? Jel to pokrivate kroz CMR osiguranje ili ne? Vi morate u uslovima nekako da se izjasnite, je li to u isključenjima ili je... Pa ja bih se pozvao na isključenje odgovornosti prevoznika po CMR konvenciji. Za višu silu. Pa za okolnosti koje prevoznik nije mogao da... Ali opet... To je kao i saobraćajna nezgoda. Ali problem je, ako se pozovem... Mislim, CMR konvencija je vrlo specifična, jer pošto postoje dva načina kako se prevoznik oslobađa od odgovornosti. Znači, postoje opšti razlozi i tu prevoznik mora da dokaže uzročno-posledičnu vezu između, znači, okolnosti i same štete. I postoje drugi, mnogo lakši razlozi na koje prevoznik može da se pozove, da je potrebno dokazati samo činjenicu postojanja, da kažem, i pretpostavit će se da je šteta nastala iz tog razloga. Evo, konkretno u ovom slučaju, ja bih mogao da se pozovem na dva razloga oslobođenja odgovornosti. Prvi je onaj prevoz otvorenim vozilom. Sama činjenica da se obavio... Nije pozvao na CMR. Sama činjenica da je otvoreno vozilo meni daje mogućnost da se oslobodim za štetu od grada. Onda je teret na pošiljalcu da dokazuje da je ipak prevoznik mogao da predvidi taj grad, da je mogao da je, na primjer, slušao vesti, da je, ne znam, u okolini od 20-30 km, svi su pričali o tome i tako da velike štete su nanesene. Onda bi već mogao pošiljalac da kaže, evo, ipak jeste odgovornost prevoznika i ja ću da se... I da li u tom slučaju onda, ako bi pošiljalac to dokazao, iako ja u praksi nisam puno videla te vrste dokazivanja, da li bi onda u tom slučaju vi platili? Mislim, da onda bi bilo prostora da se čoveku plati šteta kao viša sila ili... Pa suštinski bi morali da platimo. Jer onda postoji negde njegova odgovornost. Da, suštinski bi morali da platimo. Osim ako nije napravio grubnotu. Pa da, ali vrlo je teško dokazati. Pa jest, teško. Pogotovo zato što... Jer ko je osiguranik u CMR osiguranju? Znači, osiguranik je prevoznik. Ali zakonski ja ne bih mogao da se pozivam na grubu nepažnju ili na nemar ili na nameru vozača. Suštinski ja bi tu štetu trebalo da... Pa ne, to mora i da se dokaže. Ali opet ide ono drugo, sad kako je prevoznik birao tog vozača, kakve su mu kompetencije, da li ga je obučavao i tako dalje. Mi smo imali slučaj, ajde sad možda s teme na temu, ali na primjer imali smo slučaj gde je vozač učestvovao u krađi bakra, na primjer, gde je ostavio vozilo prazno na pumpi. Ali taj vozač imao pedigre, da kažem, lošeg vozača, jer kad smo provjeravali, da kažem, kod prethodnog poslodavca, to je jedan od onih što je ostavio kamion, na primjer, napustio kamion, bez nadzora, rekao da ja kući, na primjer. Onda je isto imao neke kazne kod prethodnog poslodavca. Sad, takvo lice da se zaposli, da vozi na dugačak put na istočne zemlje i da prevozi bakar i povredni kamion koji vredi 100.000 evra i bakar, ne znam, 200-300.000. To je vrlo problematično. Sad, da li bi to moglo da se podvede pod nekakav nemar ili grubu nepažnju prevoznika? Ali, definitivno moramo istaći da je posao prevoznika vrlo rizičan. Jeste. Evo, ja mislim da smo jedno 10-ak ovih kritičnih polja naveli, znači vozači, podugovarači, vrednost robe, hladnjače, zakašnjenje kod autoindustrije. Onda šta je sa CMR polisom? Evo, konkretno... Sa proverom, misliš? Ne to, nego kad se ugovara polisa, pa sad, ko čita uslove? Znači, ko zna šta je širina pokrića, šta su isključenja, koje su obaveze prevoznika za vreme prevoza, nakon nastanka štete. Znači, to su sve okolnosti koje prevoznik mora da uzme u obzir, a po meni bi najbolje bilo da neko drugi za njega to uradi, a to služe suštinski brokeri. Jest, da, brokeri. Pa ja, s obzirom da sam i radila dugo, pa evo i sad, u suštini ono što sam se ja susretala u praksi, prevoznici baš slabo poznaju svoje
prava, obaveze i generalno čak mi se čini da i osiguravači kad imaju brokera da im je nekako olakšan posao kad se rešava šteta nego kad je to direktna komunikacija s prevoznikom. Jer oni, mislim ne samo prevoznici, generalno ljudi na tržištu sa tim štetama imaju problematike odakle krenuti kad nastane. Ali moram reći, izvini, šta je ovdje najveći problem između odnosa osiguravača i samog prevoznika. Znači sve je u redu, mi smo u ljubavi dok nema šteta i tako dalje. Međutim, kad šteta nastane u nekom trenutku, šta rade prevoznici, odnosno njihovi vozači, ali opet da li je to obuka ili možda namjera samog prevoznika. Takva šteta se ne prijavi, na primjer, dispečer. Desi se šteta odnosno registruje se šteta na istovaru, vozač ne prijavi dispečer. Naravno, ovaj ne može da prijavi osiguravaču. Prođe 5 mjeseci, stigne odštetni zahtjev od naručioca prevoza, jer naravno uvek njega neko tereti za tu štetu i to ide naravno lančano. To prođe jedno 3-4 kolena dok ne stigne na kraj kod našeg klijenta. I naravno njegov nalogodavac, ako je veliki klijent, stalni klijent, on zadrži vozarinu, prebije znači sa vozarinom i kakav je onda odnos prevoznika i osiguravača, onda umjesto da su na istoj strani, kako to bi logično trebalo bude, onda postaju suprotstavljene strane. I onda naravno prevoznik uopšte nije motivisan da obezbedi dokumentaciju, naravno zato što i ovog nalogodavca ne zanima, on je dobio, da kažem, na osnovu te prebijene vozarine svoj, da kažem, deo. Ostaje, znači, prevoznik sa osiguravačem i onda se to mjesecima i mjesecima rasteže. Prevoznik ili ne želi ili nije u mogućnosti uopšte, trak se ohladio, znači nema mogućnosti da dođe do dokumentacije, do fotodokumentacije, do izjava, pa na primjer vozač više ne radi u toj firmi, radi u drugoj firmi, ko će njega za izjavu da juri. Tako da na kraju ono što je nešto očigledno mi isplatimo, ali onda gdje stvarno postoji neka, hajde da kažem, sumnja ili neki baš veliki nemar, tu se trudimo da otvorimo četvore očiju. Jel tu odmah uključujete sektore za istraživanje prevara u osiguranju ili to samo kad su krađe u pitanju? Pa, samo kad su krađe u pitanju. Znači, ovako je teško zamisliti prevaru, mislim ako je šteta, ne znam, naglog kočenja prevare ili su tako nešto. najčešće kod krađa, ovo sad ostalo. Ali definitivno u posljednje vrijeme kad su prevare, ali te prevare se uglavnom tiču angažovanja podprevoznika. Znači tu uvijek uključujemo kolege iz prevara koji naravno sarađuju sa ostalim kolegama iz drugih osiguravajućih kuća. Naravno sarađujemo i sa inostranstvom, odnosno sa kolegama iz Generalija iz drugih zemalja da nam pomognu. Ako je, na primjer, prevarant iz Italije, onda nekada angažujemo kolege iz Generali Italije, iz prevara, na primjer. Ali moram isto istaći da u posljednje vrijeme, u posljednje 2 godine, stvarno imamo dosta problema sa prevarama. Sa prevarama? Da. Znači, gdje je kamion nestao, gdje je kamion upućen na drugu lokaciju, gdje se u tom lancu od njih 4-5, pa dovoljno je da je jedan u tom lancu prevarant, da taj na kraju ne izvrši nalog onako kako je originalno to trebalo da se uradi. I ono što je veliki problem na tržištu osiguranja u Srbiji, pa 2 ili 3, ali sigurno 2 osiguravajuće kuće mogu da pružaju takvo osiguranje, znači zbog prevara, ali svaka osiguravajuća kuća traži da budu ispunjeni određeni uslovi, a ti uslovi se suštinski odnose na proveru podprevoznika. I što je bitno, ne samo podprevoznika, nego i nalogodavac. Jer obično su nalogodavci našim prevoznicima neke špedicije. Ali ta špedicija isto može da bude prevarant. Ne samo onaj izvršni
prevoznik dole, Da, jasno mi nego je. i ovaj gore. A sad mene samo zanima, jel to, znači, treba da radite proveru i nalogodavca kad je samo u pitanju špediter ili kad je u pitanju i neko ovako u kome treba uvoz, izvoz, distribucija robe? Mislim, pretpostavljam da samo se na prevoznike to odnosi. Pa evo, na primjer, kad smo se već dohvatili teme prevare, koji bi metodi prevare bile? Ali, ajde odmah da ti odgovorim na to pitanje. Retko će kad biti, da kažem, prevarant, taj nalogodavac, neko koji je proizvođač. On je stabilan, proizvodi, njemu je u interesu da proda robu i da roba bude prevezena. Ali šta može da se desi, na primjer? Jedan od metoda prevaranata, na primjer, da je taj prevarant da uzme podatke od neke renomirane firme, znači svu dokumentaciju, i da se predstavi samom proizvođaču kao ta renomirana kuća, kao taj renomirani kupac i da naruči robu. I onda ovaj naravno kaže, ok, ovaj je renomiran, ja ću pošaljem 4-5 kamiona šlepera robe, a ti imaš odloženo plaćanje, na primjer. I naravno ti 4-5 kamiona stigne gde... A kupac je taj što organizuje prevoz? Što angažuje zapravo, koji je nalogodavac? Ne, kupac je prevarant. Da, on je onda ujedno i nalogodavac prevoznicima i špediterima, da, jasno. Evo, ja ću poslati kamione, naravno prevoznik ništa ne sumnja. Tako je, prevoznik uopšte ne mora budu. On izvršava instrukcije nalogodavca. To je jedan, na primjer, metod. Koji bi bio drugi metod, na primjer... Nemoj da nam daješ inspiraciju. Šalim se. Pa moram. Drugi metod bi, na primjer, bio, što se tiče prevaranata, na primjer, da glume neku špediciju, na primjer. Dobro, to je sad drugi gradijent, znači prvo je bilo kupac, sad ide špediter. Ali on, na primjer, glumi špediciju u smislu da isto ima originalnu dokumentaciju od prave špedicije, ali glumi da je ta, da kažem, renomirana špedicija. I on naravno šalje svu dokumentaciju kao da je renomirana firma, međutim imali smo slučaj gde je bilo izmenjeno, na primjer, samo jedno slovo ili je neka crtica bila u mailu, da kažem, promenjena i znači on je sa, da kažem, lošeg maila, odnosno sa maila koji je pogrešan, koji ne pripada toj renomiranoj kući, poslao nalog za utovar i naravno u njegovom potpisu je bio amblem te prave, da kažem, renomirane špedicije, potpis kao zaposlen, kao broj telefona, sve niko ne bi pretpostavio. Čak je i mail bio dobar, međutim kad se odgovara na mail ili se klikne na taj mail dole, taj mail je bio za jedno slovo drugačije.